Il-General Workers Union tinsab f'tilwima industrijali ma' Transport Malta wara li ma kien hemm l-ebda żvilupp brabta ma' diskriminazzjoni fl-għoti ta' allowances. Għal din ir-raġuni t-taqsim ordnat biex jidħlu fis-seħħ numru ta' direttivi fil-Merchant Shipping Directorate u fil-Vessel Traffic Services. Il-kwistjoni hija marbuta mal-fatt li ħaddiema kemm fil-Merchant Shipping Directorate kif ukoll f'dipartimenti oħra qed jirċievu diversi allowances marbuta ma' prinċipji ċari iżda dawn ma jingħatawx lil ħaddiema membri tal-General Workers Union. Il-General Workers Union qed titlob li jitwaqqaf board indipendenti sabiex jibda jinvestiga din l-anomalija li qed tirriżulta f'diskriminazzjoni bejn il-ħaddiema. Is-Segretarju tat-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi, Charles Gallia, stqar li l-Union għamlet diversi tentattivi biex din is-sitwazzjoni tissolva, iżda kien kollu għal xejn. Fi-stqarrija l-General Workers Union iddikjarat li ma kienx fadlilha triq oħra ħlief dawn id-direttivi u tistenna li l-amministrazzjoni ta' Transport Malta tagħti widen għat-talbiet tagħha u tinnegozja biex tinstab soluzzjoni ġusta.